Tasih-i huruf dersi 2. Harflerin harekeyle okunuşu. Allahu Ekber. E, I, U. B, Bi, Bu. T, Ti, Tu. S, Si, Su. C, Ci, Cu. H, Hi, Hu. H, Hi, Hu. D, Di, Du. Z, Zi, Zu. Ra, Zi, Ru. Z, Zi, Zu. S, Si, Su. Ş, Şi, Şu. Sa, Si, Su. La, Li, Lu. Ta, Ti, Tu. Za, Zi, Zu. A, I, U. Ga, Gi, Gu. Fe, Fi, Fu. Ka, Ki, Ku. Ke, Ki, Ku. Le, Li, Lu. Me, Mi, Mu. Ne, Ni, Nu. Ve, Vi, Vu. He, Hi, Hu. Ye, Yi, Yu. Allahu Ekber.